U februaru 1804. godine u Beogradskom pašaluku u roku od 8 dana pogubljeno je između 70 i 100 najviđenijih Srba. Seča knezova nije bila samo masakr, bila je poruka. Kada su njihove glave pale na sneg, postalo je jasno, pregovora više nema. Od tog trenutka ustanak više nije bio pitanje izbora, postao je pitanje opstanka. Tokom posljednjeg austrijsko-turskog rata od 1788. do 1791. Srbi su se našli na strani Austrije. Jedan deo Srbije bio je oslobođen pod komandom Koča Anđelkovića, ali posle njegovog opoziva od strane austrijskog cara i kasnije njegovog pogubljenja, Srbija se ponovo našla pod Turcima. Najveći problem postaju janičari, elitna turska pešadija sastavljena od nekadašnjih hrišćanske dece, odvođene dankom krvi. Kako su im plate bile male, upadali su u srpska sela, pljačkali i palili. Zbog svega toga, sultan Selim III donosi ferman kojim se zabranjuje janičarima da ulaze na teritoriju Beogradskog pašaluka. Sve je to funkcionisalo dok je na vlasti bio Hadži Mustafa, u srpskom narodu poznat kao Srpska majka. Međutim, janičari su imali potporu u vidinskom veziru Osmanu Pazvanoglu. Zahvaljujući njemu, vođe janičara, kasnije poznate kao Dahije, Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf i Fočić Mehmed Aga, upadaju u Beogradski pašaluk i vrše atentat na Hadži Mustafu. Time kreće otvoreno nasilje nad Srbima, koje će potrajati naredne 3 godine. Dahije preuzimaju vlast u Beogradu, dele zemlju među sobom i faktički vladaju nezavisno od Carigrada. Sami ubiraju poreze, sude i kažnjavaju po sopstvenoj volji. Nezadovoljstvo naroda postaje ogromno. Među trgovcima, starešinama, ali čak i nekim Turcima, počinje da se govori o organizovanom otporu. Prvi susret ustanika dogodio se na jednoj svadbi, a organizator sastanka bio je Karađorđe. Drugi susret bio je u manastiru Bogovađa, gde je dogovoreno da se podigne ustanak na proleće i da se uputi pismo Austrijancima radi opremanja ustanika. Aleksa Nenadović, knez Tamnavsko-Posavske knežine, napisao je pismo kapetanu Mitezeru i prosledio ga za Zemun. Međutim, Dahije su to pismo presrele. Prota Mateja Nenadović u svojim memoarima je zapisao: najpre dade Fočić na srpski jedno pismo pred svima pročitati, koje glasi ovako: pozdravlje tebi, gospodine majoru Mitezeru u Zemunu, od mene kneza Alekse i od Prote. Da znate da smo mi ove Dahije među sobom pozavađali i oni će se skoro između sebe potući. Zato molimo, prepravite džebane i oficira, a vojske dosta imamo, da nam pomognu da Dahije odavde oteramo. Ako tome pismu ne verujete, pitajte Petra Ičkogliju ili Janka Zarića iz Skele ili Eladiju iz Zabrežije. Oni će vam iz usta sve kazati. Kada se to pismo pročita, rekne Fočić skupljenom narodu, eto, ova pisma seče Aleksu. Pre svega toga, Aleksa Nenadović se Fočiću obratio rečima: Fočiću, ne molim te za život, nego te samo jedno molim. Nemoj me beščasnom smrću moriti, no sabljom kojom se junaci gube. A znaj, Fočiću, da će moja krv i pred Bogom i pred ljudima tebi dosaditi. Osim Alekse Nenadovića i Ilije Birčanina, pogubljeni su i Stevan Palalija, Stojan Mihajlović, Marko Čarapić, Hadži Đera iz manastira Moravice, arhimandrit Hadži Ruvim iz manastira Bogovađe, kao i mnogi drugi. Na spisku se čak našao i sam Karađorđe, ali je uspeo da izbegne pogubljenje. Dahije su mislile da će time sprečiti pobunu. Dogodilo se suprotno. Samo 4 dana kasnije, 14. februara 1804. godine, u Orašcu, u Marićeviće Jaruzi, dolazi do okupljanja ustanika. Proglašen je prvi srpski ustanak. Za vožda izabran je Đorđe Petrović, u narodu poznat kao Karađorđe. Seča knezova bila je trenutak bez povratka. Ono što je trebalo da bude zastrašivanje, postalo je okidač. Strah je pokušao da uguši otpor, ali je probudio revoluciju. A kako je izgledao sam početak ustanka? O tome u sljedećem videu.